moyo kete kuokoa. Iga mwaki ucio no atengera muno tondu dormitory yo ni open koguo mahinda maria mwaki ucio wonekanire na gukiugwo mbu gutire mundu ungihotire kuhonokia na ciana mahinda maria cigwiciragia kuingira te ihorie ni ikugeretie kuhoria nginya na mwaki no na mai no gutingihorekire riu ciana citu cikarite oro uguo tondu riu citire na gwa gukoma maroneka riu ta makurara o irathi-ini na riu ni undu ucio turona ciana icio ta ikariricio rucio riu ni kwahia pio ciana itire handu cingikoma. Tumekuja kuassess ile damage ambayo imefanyika, tumekuja kuona vile vijana wamelala na tujue kana kwamba vijana wako sawa, lakini tumerealize kwamba dormitories zimechomeka zote and tumefanya assessment na tutaenda na tuangalie what we can do ili tuone what we can assist the boys with. We mobilized the students who actually came out from their classes, actually hearing to see whether they can be able to salvage their property, but the fire was too violent such that we are able to salvage nothing.